Hey hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silin sang puya. Union Minister Ji Kisan Reddy Choni Zan Khan International Tourism Mart sang ni samni pani chu ardeng thum hall mol puya hong. Home Minister Pulal Cham Lenan Mizoram in Ram Rian Pom chu 1875 in Jia Kang ani a. He an tranchan hi ti chiang turin thathum chungin thilpoi mo te kim chang takin la khomani ang ati. Gujarat Assembly in Khan Thon hina chu tu ta na hming thelo chu wen hin endik ani don. India, Australia chuan nimin kha New Delhi a cyber policy dialogue voinga na an mang Union Minister Ji Kisan Reddy Choni Zan Khan International Tourism Mart sang somni pani chu ardeng thoma hall mol puya ahong honen khoma hian Union Minister for Tourism Culture le donor changtu Ji Kisan Reddy chuan kumria chungin sarkar lai puya marchak state ta na budget chu cheng viable che sing sri sangruk na pungati a Prime Minister Narendra Modi kai shuai sarkara marchak state te tan masona na satak athengani ati Union Minister chon kumsang ni sompali a marchak state budget chu cheng viable chi singthum sangro kani a hei kumriat nuwa ale tati punni in hei hian marchak state te tan masona na satak athenani ati a Minister chuan International Tourism Mart an man mek chuan marchak state te tan tourism lama masona athenti soin Indian G20% ni na achel nuwa kumin December atanga kum November in kara in khom athen base ani ati up hei poi masona ro pui takani ti asoi kumin chungin investors conclave zoram chunga bo se tumani thu soin hei hian tourism lama masona akeng tel don ati a khovel mun dangte alphabet hei turin tourism lama masona chu kalpuyan tumani ati bok Union Minister Ji Kisan Reddy chuan tourism chu na nei lo te ta na siam tu thata kani a in kalpona thra nei turin masona na kalpui mek ani ti soibokin International Tourism Mart chungin namnun phungna zirangte midangte mitmua pholan chu apoimo ani atibok puredi chuan zirna in sangsanga Yova Club andin chu tourism ti masona na poimo thu soim tholaiten antuipui chu lom om ati thu soi ani Union Minister PM Divine Kaltang in Kalpona lam masona lungphu ma phum boka thengte hi Bambuling Road Twitter airfield le no chaltang in car le Bambuling Road leng puile Saipal in car te ni a hempaka hian Aizawl Convention Center chitemi le Prasad project lungphu ma phum bok ani Chief Minister Pusaram thanga point hu soin International Tourism Mart chuan masona tamtak Mizoram tan athena base ti a Aizawl lama masona athen ngai a base thu soin Mizoram chu sigle sa nuam tak ramngo tam tak la omna ani awangin mi tam tak tan ha damna athen thina ni ati Tourism Minister Purobat ro moi ro te point Mizoram Tourism Departmenthlana sang tar langin sarkar la puya changa tourism masona atana na tho tur chuan Mizoram tan masona athen ngai don ani ati International Tourism Mart in rini thleng o turani a naktuk lama ardeng thum hola state sang ten hunan mangdona hemi pola muifang thlenga cycle rally nei tur hi naktuka Mizoram Tourism Minister Purobat ro moi ro tein ardeng thum hola changin availiam don ani Central YMA chuan anin khompuilian nung bera rore polai te thlung na siam po zuin eirung na le hlemhled na are theina na mala tu tur committee an din ni lai nia YMA Central Executive Committee to khom chuan eirung na le hlemhled na are theina na tun ai chak chak mala tu tur committee hidinin chairman na tan Central YMA General Secretary Professor an tluanga an ruat ngala Central YMA CEC thut khoma hian thil sang relin lui kam ramngo te thi ani lo nan chak taka malak zui zelan rem ti a helam konga mala tu sang te malak na chak zo kalpui ani theinan malak rem te ni bok thurel sang jinga zonun zemoi warzo ka injir tir ni ro se ti chu pomani a mizo tong dik manani theinan malak ni ro se ti chu bo zui turin committee an dina convener tan Professor Malsom lena Assistant Secretary chu ruat ngal ani Home Minister Pulal Chamlin le Assam Minister of Border Protection Development Atul Bora Tetsu Nimin Khan State Pani Ramri Chungchang Soin Gohatia Anin Bia in Remna Engmozat and Siam State Pani Minister in Bia Tetsuan State Pani Ai Otetelna Regional Committee Alo Enfel Turin Mizoram Sarkarin and Ramchung Nia Anchal Chunga Ko Omle Aizawl Zongte Chung Muna Chengte Namzia le Thilpoi Mo Dangte athelu tanga atul huna pianga Assam sarkarin theito pin alo tho puyang tin thutlung an siama he baka hian ni kum August ninga a Aizawl state pani ayo in Biaten thutluk na ano siam to anga kalzu zel ni se anti a
ram ria cheng te in kara remna le mona thatak kum enge mozat lo to thin chu zui zel theinan malak dun zel an rem ti bokani Mizoram ai ote chuan Mizoram ku waching tu ten an ku wathar chu Assam le ram chung hun danga an phur chona konga harsna tam tak an tok thin ti an soilanga hemi chung chang chin felani theinan state pani chief minister te hna thlen ni se an ti a rampon namatanga dan phalwa kuwara phur lu chu nataka dodun zel ni se an ti bokani in biang nei zo hian home minister pulal chamle na chuan chanchebumi te hma Mizoramin ramrian pom chu 1875 fa in ziak angani a hean tranchan hi tichiang turin joint verification an rota ma se Assam lam chuan helai bor chanchin kim chang hi la khom ni se an ti awangin thathum chungin thilpoi mo ta kim chang takin la khom ani angati Mizoram ku waching tu ten an thar chu Mizoram pona Assam kaltanga phur chuna konga nasa takin harsan an tok mek ti soin India ram chunga khole tuiten an thar chu ngei hral konga hetiang taka harsan an tok hi awan doi thaka chin felani wat theinan Mizoram le Assam sarkar ten rolen heme chungchang hi sarkar la pinhena an soile an nor tul tak zetani ati a Mizoram sarkar chuan ram dang thar chu kuwa Mizoram le state dangkal tanga tol ruk chu avein ala thutak hle a tun hnai po khan dan kala kuwa tol ruk man ani theinan check post patni siam belani ati Mishing shalasum dona do tor inzirtir na hun nimin khan longka SP office man ani inzirtir na hun hi National Commission for Women rohman na in State Commission for Women le District Police chang donin bot saya heta hian mishing shalna sumdong ten ma anlak thin dan le film khurdan turte longka district court advocate Sheila Aldin tharin nyalum azirtira LWA General Headquarters changte One Stop Center DCPU while a veng puile police mile sate antel ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Gujarat Assembly in than tho hi na chu ture ta na ming thelu chu wen hin antikani dona in thana din tumte tan tun thani somni pakhat thleng in nu do thei ani December ninga vote thla kani ang hetila hian nimin kha in than tho khatna din tumte ta na in nu do thei hun top ani a in than tho khatna hen si chomre pakwa December ni khata vote thla kani anga in thana vote ta te hi December ni reta awa in chiar ani ang India le Australia chon nimin kha New Delhi cyber policy dialogue voi nga na an hmang cyber lama thodun na zaw le thazok nei ani theina na India Australia framework arrangement on cyber enable critical technology cooperation and plan of action 2020-25 noya hein mu khomi bot saini a Union Ministry of External Affairs Joint Secretary Cyber Diplomacy Division Muan Pui Sai Oi Chu co-chairman ani a India ai hian National Security Council Secretariat Home Ministry Ministry of Electronics and Information Technology Department of Telecommunication CRT inle National Critical Information Infrastructure Protection Center how to te antela Australia lamatangin Department of Foreign Affairs and Trade Department of Home Affairs Department of Industry Science and Resources le Australian Federal Police atangin ayo antel ani Chanchinthar serti topnan tang pui Union Minister G Kisan Reddy chon Nizan Khan International Tourism Mart sangni somni pani chu ardeng thom hall mol puya ahong Home Minister Pulal Chamle nan Mizoramin ram rian pom chu 1875 in zia kangani a hian tranchan hi tichiang turin thathum chungin thilpoi mo te kim chang takin la khomani ang ati Gujarat Assembly in than thon hina chu ture ta na ming thelo chu voin hen endik ani ang India le Australia chu nimin khan New Delhi cyber policy dialogue voi nga na an hmang chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani